आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश ने पाव पाजरी अहनबदा मरोब पाव लम्यानब हिजम इराबोट की चामा कुमापन सुब मपोक कुमोन थरम हयेंग पांगथोकनब सेम साब लोइरे मणिपुर धर्म की चटनबी अमसुंग हरावते अंबग लोइनना पांथोबी इरा थौनी अमसुंग दुर्गा पूजा पांगथोकनरी राज्य सभा सदस्य महाराज लैसेंब सनाजावन हारी स्टेट फ्लावर ओरिबा सिरुई लिली असी सिरुई सिंगदगी मुटख्रबदी मणिपुर की ओइना मांगजबनी राज्य सिगी तोंगान तोंगान जिला सिंगदा आदि कर्म योगी अभियान की थौरम सिंग पांगथोकनरी अमसुंग केंद्र की हक्सल मंत्री जेपी नड्डा हारी स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान कैंपेन की मखादा हौजिक फाउबदा लेबाक सिनबा थुंबदा हेल्थ कैंप लाख मापन हेन पांगथोकख्रे मणिपुर हयेंग लम्यानब हिजम इराबोट की चामा कुमापन सुब मपोक कुमोन थौरम पांगथोकनब सेम साब लोइरे राज्य थाकी ओइना पालन थौरम असी मणिपुर सरकार न सिंधुना इम्फाल की थामैबंद लेबा इराबत स्क्वायर लीला सिंह खोनांगखोंग पांगथोकनी थौरम असिदा राज्यपाल अजय कुमार भलाना लुचिंगदुना जननेता इराबोट की मितमद लैकतुना इकाई खुमनब उटकनी पालन थौरम असी तोंगान तोंगान मफम सिंह अमसुंग मणिपुरी सिंह खुंदाबा अतै राज्य सिंहदसु पांगथोकनगनी लम्यानब हिजम इराबोट निंगसिंग लुप खोंगमन मंजिलना सिंधुना कोंगबरोत लेबा मंजिल कम्युनिटी हॉल पांगथोकनी पालन थौरम असते इराबोट निंगसिंग पालन थौरंग मरी लेनना ngarang pangthokiba ahanba state level sport painting competition da makok mathang takraba singda manasing yenthokani लम्यानब हिजम इराबो के मपोक कुमोन लापदा मणिपुर विधान सभा के अध्यक्ष थोक्सोम सत्यव्रत सिंह लुचिंग असिगी मफमदा श्रद्धांजलि कटली पाउजेल महांगना लम्यानब असिबु अचुंब थोंग मानबा अमसुंग मणिपुर बु चौकट हन्नबगिदमक कथोकिबा मियेंग सानबा लुचिंग सोशल रिफॉर्मर कवि अमसुंग ड्रामाटिस्ट नि हाइना सिंगताकी पाउजेल एमएलए के रोबिंद्रो सिंह हाई जननेता हिजम इराबो की मपोक नुमिना लापदा महांगना कथोकलंबा अमसुंग आसाम मियेंग अदु इकाई खुमनबा उली चौखटपा इंगतप मणिपुर अमा ओइनबा होनबदा अमत ओबगी वाखलोर अदुदा मियाम पुन्ना होनमिनबगी तंगाई पदबा लै जननेताना निंगजरंबा सिंह मियामना मंगफाउन हलसी मणिपुर धर्म की चटनबी अमसुंग हराव तयांबग लोइना पांथोबी इरा थौरी थौरम अमसुंग दुर्गा पूजा पांगथोकनरी दुर्गा अष्टमी ने लापदा मणिपुर की राज्यपाल अजय कुमार भलाना राज्य सिगी मियामद याइप पाउजेल पीरी महांगनाई दुर्गा लाइरेंबीद कथोकलबा असेंग नुमित असि अफबना फतबबु अमसुंग अचुंबना अरानबबु माइथिबा पीबगी निंगथिरबा खुदमनी दुर्गा इमाना मिपुं खुदिमक्ता नायेक्तबा नुंगाइबा अमसुंग लौक्सिंग ज्ञान पिनबीबा ओइरसनु हाइरदुना राज्यपाल नाइ कुमैसना आइखोगी थमोय अमसुंग युमथोंग खुदिमक्ता मंगाल आशा अमसुंग अचुंबा माइओन पुरपा ओइरसनु इम्फाल वेस्ट की हियांगथांग लाइरेंबीदा हयेंग बोर की थौरम पांगथोकनी हयेंग अयु अंगनबदा इमा की धूप आरती सेवा तौबगा लोइना हरि संकीर्तन हौगनी मसीगी तुंगदा निपानी पानबगी बिहित पूजा पांगथोकनी हियांगथांग लाइरेंबी डेवलपमेंट सेवा कमिटी की चेरोलमन हाई यासंगबा संध्यागी मतम पुंग 5 मिनिट निफु 5 ताबदा संधि पूजा हौजरगा पुंग 3 मिनिट 3 बलिदान कलगा पुंग 3 मिनिट 38 दा संधि पूजा लोइसिनगनी हयेंग हियांगथांग लाइरेंबीदा पांगथोकद्रिबा मेरा बोर पूजा की येंगलगा लंबी चथोक चसिनदा अहोंग खर लेरगनी हाइना राज्य ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर न थोकपा चेरोल अमना खंगलकली नेशन फर्स्ट एट 75 कैंपेन की सरुक अमोइना मणिपुर फायर सर्विस न सिंधुना हॉस्पिटल अमसुंग नर्सिंग होम सिंगी ओइना नोमगी ओइबा तरुक सुबा फायर एंड लाइफ सेफ्टी ट्रेनिंग अमंगसी मणिपुर फायर सर्विस हेडक्वार्टर इम्फाल की ट्रेनिंग कम होल्ड पांगथोकरे थौरमदुदा वांगांगमदा एडिशनल सेक्रेटरी होम हंथेम सुभाष सिंह हाई हॉस्पिटल सिंगदा इमरजेंसी की मतमदा माइहौ लांगपोक थोरकपदा लेंथोक लेंसिन तौबा ngamdaba अनाबा मियोइसिंगबो करमना कनगदगे हाइबगी ट्रेनिंग तोइना पांगथोकपगी तंगाई पदबा लै अनौबा हॉस्पिटल सिंगदा माइहौ लांगपोक थोंदनबा सेफ्टी सर्टिफिकेट फायर सर्विस की गाड़ी सिंग चंगबा यानबा मफम खाक्तुना थंबा तंगाई फदे महूट अमसुंग आईपीआर डायरेक्टर nganगोम उत्तम नहाई खंगौदना खुदोंथिबा थोकपसिंग थोरकपदा पुनिंग फाथना लेबगी तंगाई फदबा लै महांगना आई युम साबा मतमदा चना कानून सिंगाकना चटनबा खुजु खुलाइस निंगथिना थंबा अखुबा लंबी सिंगदा लैबा गाड़ी सिंगी ओइना अपिकपा फायर एक्सटिंग्विशर सिंग यारिबमखै हापतुना चटकदबनी पाउगी मरक्थना तेनबा ब्रेक अमा
NABH Panglaba AOI Babina Specialty Hospital asida Medical Oncology, Hemato-Oncology, Pediatric Hemato-Oncology, Haibadi Ahan Sing amasung Angang Sing the Naba, Cancer Makal Kudingmaki, Anoba Makalgi Chemotherapy, Hormone Therapy, Immunotherapy, Amadi, Targeted Therapy Gi Makal Season Aduna, Lying Bada Kudum Chaba Piri, CMHT PMJAY Health Card Amasung, Government Employee Singisu Kudum Chaba Pizari, Dr. Singna Tumor Board Pamduna, Anaba Singi Lying da Chauna Mating Pangli, Akopa Marolgi Damag, AOI Babina Specialty Hospital, Sajiba Jail Road, Kabaisoi, Imphal East, Tanabiu. Tabiriba Pawasi Akasmani Imphal Degini. Rajya Sabha Sadasya Maharashtra Laisemba Sanajawan Hairi State Flower Oiriba Sirui Lili Asi Sirui Singdagi Mutkrabadi Manipuri Oina Mangjabani Imphal Iski Hangang Deleba Ibido Marging da Climate Adaptation Plan Gi Makada Save Sirui Lili Campaign Hogdolodana Siri Sanajawan Hai Akang Ahi Scientists Sing Experts Sing Natanduna State Flower Asi Mangdana Bahonabagi Tangai Fadabalay Mahang Hai State ki flower wizariba Siroi Lili se Laiba Fium se Akiba Masida Ekoi Mayam Sangdana Akang ahi aduga experts sing aduga tongan ba lairiba technical support pigadaba mayam masi ekoi mayam sangdana hona hogdragadi Siroi Lili se Siroi Hills dagi or Manipur dagi Okhul dagi mangragadi amna ningba kaiba aduga yamna laibak thiba adugumba state amu oigani hauze Campaign asi Rajya Directorate of Environment and Climate Change na Indigenous Foundation and Miss Sirui Organizing Committee na punna senbani Climate Adaptation Plan gi makada Sirui ngak senduna thamnabagi nomagi ba technical session hayeng Hotel Classic Grande da pangthokkani Ipai ipu sing na ngak tuna thamnamba Manipur gi lamgi apunbagi saktam ngak naba akhak palaitana honagani haina Sip Sena Manipur Pradesh na hari Imphal da leba Bala Saheb Thakre babanda ngasi dol asida nauna miyoi kya yaurpaga mari lena pangtopa thorom amada wangang bada dol ki President M Tombin hai Griha Mantraloy na National Highway da ayat apan laitana satok sin yare haina lauthokrabasu akak naba kangrup amagi miyoi singdi haujiksu highway assessat payadri handak da Bharat Sarkar na su yanaba matam sangdokiba adubusu Sip Sena na yaningdaba phongdorli Si Tombina hai Kendra Sarkar na handak tasana bahaukiba GST 2.0 asina tax lobagi niyom slab anida hantare masina lamdam asigi lawmi sing ngami sing amasung apikpa karbar tawbasingda chauna khudong saba piragani Center of the state government mayam si punsit na kan no honaba sida akhoi gi tampaki CSO sing aduga leiriba political party sing asawo punamang nemdharaga akhoi tungi charol surol gi yenga akhoi long term policy ma peace ki road me bam yan na ba su kan no honaba aduga hojik phogda national highway number 2 the free movement honin lautokpa hojik phogda thabak oina pangthok ngamde Tamenglonggi Additional Deputy Commissioner amasung Adi Karmayogi Abhiyangi Nodal Officer Sunglen Mang Kipgen haidi Khunja sing na makoi gi khulsing da block master trainer sing lakpa matamda makoi bu mateng pangbibaga loina khulgi darkar oiba sing officials sing aduda khangan gadabani manghai Tamenglong jila gi oina abhiyan asi duigailong khulda thasigi kunmanga da hawdoki Bharat Sarkar na miyamgi yaifana bagi damak tongan ba scheme amadi project sing paikhatli abhiyan asi paikapana khungang sing de hena sakti piduna makoi gi darkar oiba sing adu phangana ba honari mahang na hai Adi Karma Yogi Abhiyan will empower the villages to come up with a village action plan along with the help of the district officials. So the village action plan will be studied eventually by the Ministry of Tribal Affairs, and they will be in a position to understand the needs of the villages better and to transform the village in future and also to run in alignment with the goals of Vikshit Bharat, which is otherwise known as Develop India, on or before the year 2030. Adi Karma Yogi Abhiyan gi makhada Adi Seva Kendra Kamjong Jila gi Phungyar Subdivision gi manung chanba thawai khulda ngasi hogdokre Seva Kendra du jila asigi Deputy Commissioner Rangnamai Rang Peter na hogdoki Thaurangi Sarokma oina United Development of Community Resource Management Society na Village Vision 2030 amasung Village Action Plan putoki Adi Karma Yogi Abhiyan gi makhada Village Action Plan miphamama District Administration noni na sinduna Adi Seva Kendra Longmai Part 1 da pangthokre ningsing bayai Sarkar asina Adi Karma Yogi Abhiyan gi makhada tongan ba project sing paikhat na bagi damak Sarkar na Longmai Village bu khangat khibani
Thawal Jila gi Nepra Company awang laikai da ngasi World Heart Day pangthokre tharamadu mari lena lem layang bagi kem amasu pangthoki tharamadu District Health Society Thawal amasung Non Communicable Disease Cell na numiki mangal BLF MSRLM Nepra Company ga kusamna sinbani Swasta Nari Sasak Paribar Abhiyan ki saruk amoyna Don't Miss a Beat haiba pandam da pangthoki ba thoram aduda jila asigi Deputy Commissioner Hana Kamain hai ahal oiraba imaipa amadi ipu ibel singbu lu na chana tawiba amasung makoibu yengsinbiba haibasi mipung kudimaki tawpam thokpani Seba Parba lisingani kunmanga Nation First at 75 campaign ki makada Cleanliness and Sustainability for a Better Tomorrow haiba wakalonda Bisnupur Jila gi isok sipu sing achobada uchara sing thabagi thorama mangasi pangthokre jila asigi DFO Waikom Romabai gi mieng makada pangthokiba thoram aduda Bisnupur Forest Division gi staff sing Wangoi Police Station amasung 33 suba Assam Rifles ki personnel sing saruk yaki Central Bureau of Communication Field Office Sandel amadi Integrated Child Development Service Cell Sandel na sinduna nipan suba Rashtriya Posan Magi akanaba outreach program ngasi jila asigi DC complex ta leba multipurpose hall da pangthokre Right Nutrition Healthy Life haiba hiram da pangthokiba thoram aduda CBC Field Office Sandel gi Assistant Director Moirangtem Rustam ICDS Cell Sandel gi Program Officer Antem Nimi amasung Kengjoy Block ki CDPO Pipa Tundar Maring Saruk Yaki, Tarungi Saruk Moina, Kudaki Eba Quiz Competition Amasu Pangtoki, Akas Bani Imphal Pau Tabiri. Kendra gi Haksel amasung yaipe yumbal mantri JP Nadan hairi Swasta Nari Sasak Paribar Abhiyan campaign gi makada hauji pawada leibak sinba thungbuda health camp lag mapan hena pangthokre Nai Delhi da ngasi Haksel gi mifam amada wangang bada Sri Nadan hai hauji pawada mi koti ahum lag humpu hena screening tokre Masing ngasi October ani pawada koti mari hengani haina panari mang hai Narendra Modi na luchingba sarkar asina Haksel lam hena pagarana ba khongthang kya paikale masigi manungda nganna layong khangdokpa Haksel gi lam hena chawkhat anaba honaba launa gandaba laina singdegi ngakthoknaba thorang kya paikatpa asina singbani Leibak asida haukiba sahi tara asida sangom puthokpagi chang chada humpu humdoi rom hengatuna ton million saman niputaruk tagi ton million chani kuntra mapan yaure malem gi oina sangom puthokpada barana khwaidagi makokta leiri amasung malem gi apunba supply gi saruk mari thopagi ama bharat tagi oiri haujik sanabagi pau Mangsatabam Premananda dagi Bisnupur District Sports Association na sinduna jila asigi mini stadium da chathariba ahanba yumna manau Memorial First Division Football League lising ani kunmunga gi final da UFC Bisnupur amadi TYDA Tabul thengnaragani ngasi sanakhiba anishuba semi final match ta TYDA Tabul na Loktak FC Loktak Project pu panjil ahum sino da thoiki TYDA gi maipap ki panjil sing adu Alex amasung Gibson na panjil amam aduga panjil amana Loktak FC gi Ruskin Serto na masagi goal da chanjakhibani Kakching District Sports Association na sinduna chathariba kunmathoi shuba KK Hemdrial First Division Football League ki ngasi sanakhiba match ta UCC Kakching na TUC Thongjaw bu panjil ahum ani da thoikre UCC gi maipapagi panjil singadu Angdun M Dev Raj amasung SH Srinivas na chanki All Manipur Football Association ki meeting makhada chathagadaba ahum suba Premier League listing ani kunma kunturuk ki fixture thokre tagel gi sai ground da chathagadaba league asigi ahanba match October mangada Sangai Heroes SGH amasung Southern Sporting Union SSU anina sanagani league asida team 15 na sawyari Junior Girls National Football Championship listing ani kunma kunturuk ta saruk yanaba state ki team semnabagida Manipur gi Women's Club sing na Junior Girls Sunroy Sing thaglagnaba All Manipur Football Association gi chairol amana khangali National Sports Governance Act listing ani kunga amasung Manipur Sports Development Code listing ani kunmari haibasida nomagi oiba workshop mangasi Imphal gi Khumal Lampak Sports Complex ki Olympic Bhavan da pangthokre workshop adu Manipur Olympic Association na sinduna pangthokhibani Rajesh Thagachari Premananda Arobeda Marueba Pau Lamyamba Hijam Irabo Kisama Kumapan Suba Mapo Kumon Thoram Hayeng Pangtok Nova Sem Saba Lore Manipur da Dharmagi Chanabi Amasung Harauk Team Bagalona Pantoibi Ira Tony Thoram Amasung Durga Puja Pangtok Nari Hayeng Hyangtang Lain Bida Pangtok Kadruba Mera Board Pujagi Yenlaga Lambi Satok Sasinda Ahom Bakara Lairagani Rajya Sabha Sadasa Maharaj Laisemba Sana Zawana Hari State Flower Oiba Siri Lili Asi Siri Singdagi Mutkrabadi Manipurgi Oina Mangjabani
Raja sigi tongan tongan jila singda adi karma yogi abhiyan gi thoram sing pangthoknari amasung kendra gi hakchel mantri JP Nadan hari swasta nari sasak paribar campaign gi makhada hauji phawda lebak sinba thungbada health camp lak mapan hena pangthokre pau loijare